Menteri katana tourism obak polling do ulale jurep ya ka Kupli Orchid Resort hakash nong priang West Giant Hills shibenta ka jing jurep ban kentiewe ki jing tei ki bayadei bat ki kam jungo kai bapenya ta ka sorkar hakani ka sngi la sanran lang ya Menteri da UMLA ka than ubak nujor ki sungo bat ka director katana tourism ka kong Brenda L Pakanten nalor ki opesar jong katanan hakani ka jingle jurep Menteri ula shongru da ka liang hakani ka resort ban bishar benia ahlor ka senjam ki bala ban kentieu ya ki kam jungo kai hapo kawa Kupli da ka baye merjing matru bat ki nong shong shnong haka jingalang ka bala long hapo resort ka kenhun na ka senjuk ki wahesh nong yuksi saphai circle kala IT ya ka dorkas ka bakentu ya ka sorkar bakan kentieu ya ka kam jungo kai hagi khat lai tergi shnong ki badan hapo chut waku saphai corridor bat kentu ya ka jingtuk lar lem ba mardor na ka benta kini ki kam penroy nalor kata kila terwa ban penbena ya kini ki shnong kum ki jaka tourism zone kila kenturu ya ka sorkar baka deban shnama na ka benta ban penrong ya kini ki shnong hapo ka jingkmi jong katanan knang baki nong shong shnong ken yo lan hakabaya day bat ki skim sorkar ki jingkershan pisa bat ki program a jihikai kumju ka senjuk ka khot ru ban shimi ki senjam ban pen khoi bat pen imbyang ya ka wa Kupli khnang ban kentiew ya ki kam jungo kai bat ban pen ne pensa ya ka maryang bat ki saudong saukun shu kila terwaru ban kentiew ya ka water sports bat ki wei ki benta ki bayade bat ki kam jungo kai hasilan terjong kan kawa tender yang ketika construction fencing ini routine yang apa ini boleh dapat air section tertentu dengan tender berapa 1.80 crore di ketika saya coba kita mendapat nilai air di administrative approval nak mendaga naik ke fencing ini ke resort kepada section konon 0.94 crore di lain antara masyarakat untuk membantu dan warga ketika tourism juga industri dia sistem tak lain lah boleh kalau dah kiai kepada kiai jinglet harus bernomor dan tourism kan seasonal migration wa wilayah ham more advance kita menjadi pekerjaan kan jadi no advance cuti kalau pada history di Malaysia di Papua ke tourism Amerika untuk seorang dari dua kalau dekat tu contoh undivided Assam terus yang akan mengusul
balik dia ada state capital yang Assam, Guwahati, dan state capital yang area. Jika location itu dari Kuwait, where dalam very strategic location. Dia ada tinggi kat di national majority nasutu kita di sektor kita di benta jong surat rin dia ada tiga area ada jongi bat asam bat surat relation surat skill ba tapi di dalam proses ya boleh jadi kita jadi itu tak pernah boleh menjadi kalau dapat itu challenge for the tourism dan not develop in isolation.